पाउ पिजरे MLA राधे श्याम की मतुंगदा लंगथबाल केंद्र की MLA करम श्याम सु टूरिज्म कोऑपरेशन ऑफ मणिपुर लिमिटेड के चेयरमैन की फमदगी रिजाइन तौखरे बीजेपी की MLA मरीना दिल्ली दा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डोनर अमदी कोऑपरेशन BL बर्मा उनदुना मणिपुर की पॉलिटिकल ओइबो वाफम याउना हौजिक लेरिबा तोंगान तोंगान बेखिरम कयागी मतंग पाउदंखरे कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी KIA की कादरनी चिंगनबा सिंगल सिक्योरिटी फोर्स की कंबाइंड टीम गंगरंग अकन मोंग नोंगै कापनखरे अमदी मणिपुर दा स्पोर्ट्स मिनिस्टर सिंह की नेशनल कॉन्फ्रेंस पांगथोकदौरिबगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट दा मिफम पांगथोकतुना खनखरे खुमजरे Deputy Senjamna Housing Until newtv Pau Pizade Langthabal Kendra की MLA Karam Sham ngase Tourism Corporation of Manipur Limited के chairman from the design to create Chief Minister the Pisin Kiba MLA के resignation letter adugi matung ina Corporation asigi chairman oina leirabasu daita amata sinadabana maram oiraga tangai fadana khongthang asi lokatpani haide MLA na thadorakpa video amada hai nahal singi damakta pangthokadaba mahak masai yauba program amage senfom kaitharakba haikibada yaraktaba amade tongan tongan thaudokta mahak po miyam mamangda Tourism Corporation of Manipur Limited ke chairman ni hairabasu daita amata sinadaba amade ikai piba manba thawong kaya amalai haide MLA na makha taraduna form amata paidrabasu miyam सेवादी अदुमुक मखा ताना तौखिगनी पनबा याई करम श्याम असे इंग्लिश गनी सुकुरमाथुदा लोक जनशक्ति पार्टी LJP दगी डिजाइन तौदुना BJP दा यारखिबनी मदुगी मतुंग इंगसोक लिसिंगनी सुकुनिथोइदा स्टेट असेगे असेंबली इलेक्शन दा लंगथबाल केंद्र दगे मिखल माइ पालखे अमदे कॉर्पोरेशन असेगे चेयरमैन गे फॉर्म पारखिबनी अमरोमदा हौखिबा निमित खरनी गे ममांगदसु हैरो केंद्र की BJP की MLA डॉक्टर ठोकचोम राधे श्याम से चीफ मिनिस्टर की एडवाइजर की फॉर्म रिजाइन तौदुना नाकोइना लुचिंगबा खरगी मथक्ता पेंदब वाफम केस फोंदोकप लेखरबने BJP लेंगाक असिगे मनुंगदे यावरिबा BJP की MLA खरगी खोंथांग असिना पॉलिटिक्सता करी अहोंबा लाकदगे हाइबदुमदे अचौबो पाखोंग अम ओइरे तांग कुनमाथोइदा टूरिज्म कोऑपरेशन की अदि दायित्व लौरगा संगाई फेस्टिवल हांग्रे जी किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर लाए आई फंबम फंगदी आई मनिंग द फंगनी अदा मतमदु द कमिश्नर डायरेक्टर द इंगतपी चेयरमैन मथक द कोखलो आई खुंगोइ न बगुम थोकी अदुगा सिंगल स्पेस पीबगी खोदों चाबा इमोन द लेखिते मियाम मांग द योन बगुम थोकी नेक्स्ट डे तांग कुनी थोइदा वोट आइना गेस्ट ऑफ ऑनर वर्गा गवर्नर ना मतमदुगी श्री ऑनरेबल गवर्नर ला गणेश माना पोइदना अदुगा प्रेसाइड ऑनरेबल सीएम न तोदा आइदी मतमदुदा वामनि दवर सुंगांग नब कौथोरकदरना खल्लगा आई कौथोरकीदि मणिपुर प्रदेश की MLA मरीना दिल्ली दंगा से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर अमदी कोऑपरेशन BL बर्मा को उनदुना मणिपुर की पॉलिटिकल की ओइबा वाफम याउना हौजिक लेरिबा तोंगान तोंगान बेखिरम कयागी मतंग पाउदंखरे ngase यूनियन मिनिस्टर BL बर्मा को उनबदे याउखिबा MLA मरी अदुदे BJP की आहान बलेगा के मतमदा एजुकेशन मिनिस्टर ओइखिबा हैरोक एसी की MLA H राधे श्याम हान मिनिस्टर ओइरंबा लंगथबाल एसी की MLA करम श्याम वांगजिंग तेंथा एसी MLA पाउनम ब्रोजेन अमदे उरिपोक एसी की MLA के रघुमनी ने न्यू टीवी रा हौजिक दिल्ली दा लेरिबा MLA H राधे श्याम को वरी सानबदा MLA मरी की टीम अदुना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट BL बर्मा दा म्यांमार दा मिलिटरी जुंटागा PDF का नोंगै कामनबना मरम ओइदुना म्यांमार सिटीजन कया मणिपुर दा चेंचलतुना स्टेट असिगे पॉपुलेशन दा पीरिबा अकिबा बॉर्डर दा सिक्योरिटी हेना कनकट हंदबा यादबगे वाफम स्टेट सिगे सोशल लबा सरमलन की फिबम असिने चिंगबो वाफम कया की मताना पाउदम की हाइना फंगरकले लोइनना हाउसिंग स्टेट असिदा मिनिस्टर ओइरिबा खरा अमदे चीफ मिनिस्टर गनकनबा MLA खरा नतना MLA मयाम अमदे मागी केंद्र की कदिसु तौबा ngамदबा चाखत थौरांग अमतसु पाइखत ngамदबा मदुना मरम ओइदुना नुंगाइतबा पोंगनरिबा कया की मतांगदसु पाउदम दे अमरमदा BJP की आहान बलेगा की मतमदा वर्क डिपार्टमेंट ना पाइखत खिबा लुपा करोड़ चार्टर हेनबगे प्रोजेक्ट कथत खिबना मरम ओइदुना सेल खरा फंगनी खंदुना थबक सुरुबा मियोय कया
तादुना लेरिबा कयागी मतंगसु पाउदोंकी हाइदे अमरोमदा डिपार्टमेंट सिंगदा फंड लेतबा थबक्तगी पोथारबा मियोइसिंगे पेंशन पिथोकपा ngamdaba लेंगाकी एम्प्लॉई सिंगे तोलप मतम चाना पीबा ngamdaba asina chingba kayagi matangdisu यूनियन मिनिस्टर दा पाउदमदुना महागी पुलिंग चिसिंकी हाइदे ngase यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बीएल बर्मा उनखिबा एमएलए मरी यावना हौजिक दिल्ली दा बीजेपी की एमएलए मयाम अमा लेरी हाइना सोर्स अमन हाइदे ngase tourism corporation of manipur limited की चेयरमैन के फमदगी थादोखरबा एमएलए करम श्यामसु हौजिक दिल्ली दा लेदुना चीफ मिनिस्टर एन रेन की मायोक्ता केम हौरबरा हाइबगी वाहंग अमा थोरखले मरक सिदा चीफ मिनिस्टर एन रेन की यामना नकनबा सोर्स अमना newtv da ngase phongdorapagi matung ina chief minister एन रेन बो लौथोकनबा केम हौरबसु महाकपो लौथोकपा खक ngamloi lenga के माइकई दा लेरिबा एमएलए 35 की मनुंगदा 15 चक्रबसु 95 लेहौरी हाइदे Suspension of operation su chana the Bakuki Independent Army KIA gi kadarni chungnaba singa security force ke combined team gangarang akan mamu ong da nongmai kapna krek pau asina hai KIA gi kadar sing leire haiba aknaba pau ama fangbadagi ngarang nongthil pung ani makhairom taba matamda police commando amasung Assam Rifles ki apunba team amana Churachandpur district ke Henglep sub division gi manung chanba Swangfu village ta changsinduna operation tathakhe maduda KIA gi kadar sing aduga khut thoknabagi thawlok adu thokibane thawlok aduda lunpau kauba miyoi ama mahaki oi thangba khuruda हाइदोरक्पा मरुना पानबदगी असोक अपनकी हाइदे तुंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना अकोइबा मफम सिंगदा थीबो हुमगी थबक चथबदा यूएस कार्बाइन अमा अमसोंग सिंगल बैरल राइफल अहुम रिकवर तौबंगम खे सिक्योरिटी फोर्स ने रिकवर तौखिबा यूएस कार्बाइन अदो था असगी मापनदा चोंखोजाव विलेज ता लेबा अतोपा कुकिला हौलो KNFJ UTLA अमसोंग USRA गी हॉरेफ डिजिग्नेटेड कैंप तगी प्रखिबा ओइगनी हाइदे हाउजिसु मखातान ऑपरेशन चथनबा अहेनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग थाजिंखे हाइदे पनबा याई था असगी मापनदा हाइबा हॉरेफ डिजिग्नेटेड कैंप ता KIA गी कादर सिंगना थोमजिदुना कैंप अदुदगे नोंमै कुदमंगा मुंदुना पोखिबने निंगसिंगबा याई KIA गी कमांडर इन चीफ डेविडसन हाउकिप असे लुपा लिसिंग यांखैगा लोइनेना वांटेड लाथोखिबने State asida National Conference of Yas Minister Game Mifam Pangto Kadoriba Asiga Mari Lady Nangase Chief Minister N Brena Tawu Oiduna Mifam Pangto Craig Chief Minister Secretary Tapangto Kiba Mifam Aduda Lenga Kimakok Tongba official Singsu Serbiake Pangto Kadoriba Yas Minister Singin National Conference Ase Manipur Yumbu Oibage Kudong Chaba Fangba Asina State Ase Sana Kotnabagi Lamdak Mangyang Natangsile Loinana Sana Kotnabagi Lam Asida State Asina Laibak Asda Mangzil Thana Chetpangam di Haibaso Ta hai na mifam aduga mari lainana Chief Minister N le Logi wangmada red soil puduna chatlamba mini tata amangarang Police tagi fangba pawgi matung ina ngarang akang naba paw ama fangbadagi numidang pung nipan makhairom tarakpada Thobal SP Jogesendra Hobisam gi meeting makhada Khongjom Police Station amade Joint Coordination Committee on Wildlife and Biodiversity JCCWB gi apunba team amana Thobal District ke manung chana leiriba Tentha Hill Red Soil puba mini tata adu fagat kibani haide paw asna makha taraduna mini tata registration number MJ01K5022 asida red soil lone yadaba mo ongda purambani haide police lakle haiba paw phongbadage mafam aduda hana leiramba JCB yauna mari mafam adudage thadoktuna chatke haide JCCWB gi convener Romesh Ningthaujamna phongdorakpada chap manaba thodok ase mamangdasu kayara khala thokre amade masiga mari leinana faba punba thokrabasu ngasi fawba thabak ase chathare maram aduna ase guma thabak ase thingnaba mari leinaba authority sing amade leingakna yengsinbina basu haina basu mahakna appeal tawkhe Irong Chesaba area da laiba Thobal Mayang Imphal Road ase matam kuinadagi koilas thadabadagi miyam sing wana leraklaba matung kumja English ngani sumna kunmathoi gi October November da work order fangduna koilas thanaba nungna chingwa thaba hawrakhibane process hawraba matung kumja English ngani sumna kunithoi gi February da lambi fattabana maram oiraga accident thokpada school karibi cheitaraga mathoi khakta ngairibi angang amagi punsi bikhamnakibaga loinana accident kaya thokna awaba kaya mai unakhe Haukiba kumja English ngani sumna kunithoi gi December da lambi asige contractor na koilas thaba hawrakpada mamang nangkiba awa chaitheng kaya kauthoklaga ngi miyamna Idul Fitr nanglagani khanduna yamna haraw phongdongna khe adubu laibak thibade koila ase yamna thapna numit nini humni tharamlaga numit mangani amuk lep tawduna English ngani sumna kunithoi gi December dage English ngani kulhumdagi April fawba tha manga mapung faraklaba fawbada supnage kilometer ama khaktama koila thaduna ayamba saruk haibade kilometer mari rom watuna leide asuk koina asi ana fawba yauna waduna laklaba matung
असिदसु पेनदुना कोयला थाबा असे नोंजु पंथा ngairibra haiba wafam ase media gi thongda government amade mari leinaba singda ICDF ki maikidigi hangle maram aduna paliba leingak loinana local MLA thoba matamda miding changbiduna mari leinaba singbu koila thaba ase nongju pantha mamangda losinbiyo haina ironggi miyam silaga irong chesaba development forum ICDF irong chesaban atul tarole Taraga Tarukta, Maitai Irol, Iek Loinai Shirol, Apun Balof, Milal, Maya Loshangda, Bangladesh Tagi, Manipuri Cherau Baparisad, Bangladesh ki General Secretary, Hamum Sanaton Bu Okpagi Thoram Ama Panto Craig. Milan ki President Amadi Waikom Gozen Maitai, VP Ramay Tangbal Loduna Amade, Milal ki Thaupu Bamiu Kaya Yauna Panto Kiba Thoram Aduda, Bangladesh Tagi Lakpa Oza Sanatona, Bangladesh Kunariba Maitai Punamagna, Manipur Lingakna, Sakanglaba Gazetta, Fonglaba Maya Kuntaret Ase, Lamdam Adugi Miyamna Tamba Pamde, Lon Asibu Kangba Mui Kradi Lady Adubo, Milan ki Maikagi, Oza O Maridang Mafam Adu Lakiduna Iram Dungi Mayak Ase, Pumna Magna Tamba Pamnade, Maram Aduna Atobada Bangladesh ta Milan ki Masalo Shang Amasu Hangdukuna Lamdam Asida, Emegi Thak Yona Mayak Ase, Hera Mapung Fana Tabina Apil Tarake, Makatana Sukona Kigani, Masida Lamdam Asa Lady Bamipung Kuding Magna Sagot Pio Hike, Amaromda Handak Tahigi, Mahiro Singi Maite Mek Tangdam Nagata Asigidamak, Category Kaidokuna Class 9 Amadi Tengi Mahiro Singi Enter Taraba Sinda, Lupali Sing Mangan, Sing Mari, Amadi Sing Hongi, Selgi Mana, Haidok Part to the Gate, Dr. Morang Tempi Barina, Nahaki Apopa, M. Tombagin in the Kalagani Haide. Manipur Laiba Higher Secondary School Singi Apunba Mahiro Singi Oiba Forum, All Manipur Higher Secondary Student Union Forum, AMHSHUF Kauba Organization Amasem Craig, Nauna Sem Kiba Forum Asana Tadora Kiba Cherol Amada, Afaba Chakotpa Amade, Manaba Kunai Amasembada Mahiro Singi Tolang Chaunalay. Tungi Yumbi Oyakadori Batunglam Chapu, Malakadori Ba Mahiro Sing Ase Achuma Maikida Pubi Batangai Fade, Mahiro Sing na Tenariba Awajating Sing Ase Kokanaba Amasung, Mangtarakliba Mahiro Kunai Ase Kanabagi Wakalonda Hariba Mahiro Singi Upon Baluf Ase, Sembani Haide. Learn, unite and raise your voice Haiba Wafum Asina Forum Asigi Moto Oiduna, Makatana So Manipurgi Mahiro Sing na Tenariba Amade, Tengarakadaba Jaiting Sing Kumna Kanana Duna, Tangai Fodana, Lokat Payaba Tabak Tauram Sing, Lokalagani Haide. Manipura petrol amadi diesel gi maman paisa tara amadi paisa mapan hantarakpana maram oiraga district kharada petrol amadi diesel gi mabalda hengat handa leba thengnare Bisnupur da petrol liter amada paisa tara Churachandpur da paisa kunthra ga nipan amade Imphal West da paisa taru hengat kre mamal hongdo humjin toba asina petrol liter amada Bisnupur da lupa chamaga subna ama paisa tara ga humdoi Churachandpur da lupa chamaga subna ama paisa kol humdoi Imphal West da Lupa Chamba Sumna Ama Paisa Tarago Humdoi Pide, Amoromda, Bisnupurda, Diesel Liter Amada Paisa Mapan, Churachandpurda Paisa Kutraga Made, Imphal West Paisa Manga Hantare, Masina Maram Oiraga, Bisnupurda, Diesel Liter Amada Lupa, Marifutaret Paisa Nipan, Churachandpurda, Lupa Marifutaret Paisa Taraga Taret, Imphal West, Lupa Marifutaret Paisa Nipan Pide. Union Health Ministry ki datagi matung ina India da hawkiba pungkun marida nauna COVID-19 positive oiba miyoy. Lising mapan ga Chamagataraga Matu Thing the Cray, how they forward the Punkunmari Asida, Lighted Asina Maram Oiraga, Muikuntare Lake Drake, Makatana Lebak Asida COVID ki active case, Masing, Lising Hufuga, Chahungataraga Okibaga Loina, positivity rate Chada, Nipang Dasmik, Marisino Oike, Laina Asida gave Fagalapagi Changa Chada, Marifutara Nipan Dasmik, Taruk Nipan Oike, Health Ministry Matung ina, how they forward the Laina Asaging out of Naba, Lebak Asina COVID vaccine, Kurtaniga Kunga Loina. Lag kung futuro kaya nakatupang ang krehaide. Aroy bada maroy pa umuna pisade. MLA Radya Shyam ki matungda Langthabal Kendra ki MLA Karam Shyam Su Tourism Corporation of Manipur Limited ke chairman ki hamdagi resign tawkre. BJP ki MLA Marina Delhi da Union Minister of State Donor Amadi Cooperation BL Burma gu unaduna Manipur ki political ki oiba wafam yauna hauzik leriba tongan behiram kaya gi matang na paudongkre. Kuki Independent Army KIA gi kadarni chignaba singal Security Force ki combined team nga ngarang akan mamong dunong may tap na tre. Amadi Manipur da Sports Minister Singh National Conference pangthok kadawriba ga mari leina Chief Minister ki Secretary Tami from pangthokuna kanakre.
matang asta newtv gi paulusin jare mideng taruk namok po mukana khrum jare